순종하고 뛰어다녔는지는 우리가 짐작할 수가 있는 겁니다. Тэгвэл эндээс бүгдээрээ энэ боолууд хичнээн ажилсаг хичээнгүйлэн хүмүүсийн араас нэхэж тийм ээ урьж авчирсан бай гэдгийг бас баримжаалж ойлгож болохоор байна. 자, 16절 보겠습니다. 16 дугаар ишлэлээс харъя. 어떤 사람이 큰 잔치를 배설하고 많은 사람을 청하였더니 Нэгэн хүн их зоог бэлдэж олон хүн урьжээ. 자, 많은 사람을 청했습니다. Олон хүнийг урьсан байна. 자, 노아의 방주가 아주 컸습니다. За тэгэхээр Новагийн нөгөө бүхээг бол маш том байсан. 실제로 학자들이 계산해 놓은 걸 보면은 이 상중하 3층 중에 한 층만이 이 짐승들이 들어갈 수 있는 공간으로 충분하다는 겁니다. За эрдэмтэд тэр хэмжээг нь тооцоолоод үзсэн чинь нөгөө доод дунд дээд давхаргийн 3 давхрынхан нэг л давхарт нь тэр нөгөө суусан бүх амьтад ингээд багтаж болохоор байна. 그럼 나머지 2개 층이 남아 있던 거예요. Тэгэх юм бол цаана нь 2 давхар үлдчихэж байгаа юм зү. 왜 그렇게 크게 만들었을까? Тийм юм бол яагаад тийм томоор хийлгүүлсэн юм бол? 누구든지 들어올 수 있게 하기 위해서 크게 만들었던 거잖아요. Хинч бай орж ирж болохоор тэр бүхийг том бариулсан баг. 하나님의 잔치도 큰 잔치입니다. Тэгэлэр бурхны энэ найр зоог гэдэг нь их зоог гэж. 누구든지 오라고 하시는 거죠. Тэгэлэр хэнийг ч бай эрцгээ гэж айлдаж байна гэсэн. 그 잔치에 누구든지 올 수 있게 돼 있는 겁니다. Тэгэлэр энэ их зоогонд хинч бай ирж болохоор байхгүй. 하나님은 그 잔치를 위해서 모든 것을 준비해 놓으셨을 겁니다. Тэгэлэр бурхан бол энэ их зоогийн төлөө бүх зүйлийг бэлдсэн байж таарна. 자, 여기 줄 끼워 두시고요. Тэгэхээр энэ үгийг хавчуургаараа тогтоож байгаа. 잠언 9장입니다. Сургаалт төгс 9-р бүлэг байна. 잠언 9장 1절부터 6절까지입니다. Сургаалт төгс 9-ийн 1-ээс 6 дугаар ишлэл байна. 좀 길지만 같이 읽어 보시도록 하겠습니다. Жаахан урт ч гисэн бүгдээрээ хамт уншиж үзье. Байшингаа барьж долоон багнаа урлав мэрэгэн ухаан. Малаа нийтлэн дарсаа хольж бас ширээгээ засчээ дээрээр. Хотын хамгийн өндөрлөгөөс дээрээр зарц бүсгүй чүдэ илгэн зар тараана. Гинэн нэг нь наашаа эргэх түнгээд ухар мөчид нэгэнд тэрээр наашир талхнаас минь зоогол холсон дарснаас минь уухтун гинэн явдлаа орхин амьд яв ухаарлын замаар яв гэж хэлдэг. 자, 여기 지혜는 예수님을 말하죠. Энэ дээр мэрэгэн ухаан гэдэг нь Есүсийг хэлж байгаа. 바로 앞에 잠언 8장에 지혜가 창조자가 되어 하나님과 함께 했다고 돼 있는 그 예수님을 말하는 겁니다. Яг өмнөх 8 дугаар бүлэг дээрээс нь харах юм бол мэрэгэн ухаан бүтээгч болоод бурхантай хамт байсан тухай Есүсийг хэлсэн үг гарч байгаа. 자, 집을 지었습니다. За тэгсэн байшингаа барьсан 큰 байна. 집을 지은 겁니다. Маш том байшин барьсан байна. 7 기둥이라고 했는데 7이라는 숫자는 하나님의 완전수인 동시에 교회의 숫자입니다. За тэгээд 7 баг нь урлаг гэж байна. Энэ 7 гэдэг нь бурхны бүрэн төгс тоо байхын сацуу чуулганыг илэрхийлдэг тоо байна. 하나님의 교회를 준비한 겁니다. Тэгэлэр бурхан чуулганаа бэлдэж гисэн байна. 그 천국 복음을 전할 수 있는 하나님의 교회가 준비가 된 겁니다. Энэ Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг тарааж болох чуулган бэлтгэгдэж гисэн байна. 그리고 짐승을 잡았습니다. За тэгээд малаа гаргасан гэж. 피를 흘렸습니다. Цусаа урсгасан байна. 대속의 제물이 준비된 겁니다. Золилтын дахил тэнд бэлэн болчихсон байна. 포도주를 혼합해서 상을 갖췄다고 돼 있습니다. Дарсаа холж бас ширээгээ засчээ дээрэр гэсэн. 포도주는 예수님의 보혈을 상징하는 거죠. Энэ дээр дарс гэдэг нь Есүсийн үнэт цусыг илэрхийлж байгаа. 그러니까 하나님 쪽에서 다 준비한 겁니다. Ингэхлээр бурхан өөрийнхөө зүгээс бүгдийг бэлдэж гисэн байж. 그리고 그 여종을 보내서 사람들을 초대하는 거예요. Одоо эндээс зарц бүсгүйчүүдээ илгээгээд зар тарааж байна гэж. 성중 높은 곳에서 외칩니다. Хотын өндөрлөг газар очиод хашгирч байна. 잔치에 참여하시오. Энэ их зоогонд та бүхэн ирж оролцсон уу? 근데 사람들이 듣지도 않아요. Тэгсэн хүмүүс сонсохчгүй. 보지도 않습니다. Харахчгүй. 그게 작은 죄가 아닌 겁니다. Тэгэхээр энэ нь өөрөө тэгэхээр жижиг баг юм нүгэл биш байдаг бахнэ.
어리석은 자들에게 말합니다. Гинэн хүмүүс тандж хэлж байна. 와서 내 식물을 먹고 내 혼합한 포도주를 마시고 어리석음을 버리고 생명을 얻으라. Наашир талхнаас минь зоогл холсон дарснаас минь уухтун гинэн явдлаа орхин амьд яв ухаарлын замаар яваа. 이 어리석음이라는 것이 영혼을 보지 못하는 어리석음을 말하는 겁니다. Энэ гинэн явдал нэгэсэндээ мунхаг ухар байна гэдэг чинь мөнх зүйлийг харж чадахгүй байгаа байдлыг ингэж хэлээ. 이 사람들이 얼마나 어리석은지 모릅니다. Энэ хүмүүс хижнээн мунхаг болчихсон байна вэ? 영혼을 보지 못해요. Мөнх юмыг харж чаддаггүй. 지나가는 시간에 매여서 살고 있습니다. Зүгээр өнгөрөн одох цаг хугацаанд дотроо хүлэгдэчихэл 눈앞에 амьдарч байна. 보이는 것만 위해서 살잖아요. Тэгэлэр нүднийх нь өмнө үзэгдэж байгаа тэр юмшийн төлөө амьдарч байгаа юм дээ. 보이지 않는 것을 볼 수 없는 거예요. Харагдахгүй юмшийг харж чадахгүй байна гэсэн. 어리석은 겁니다. Энэ өөрөө мунхаг хэрэг. 그 어리석음을 버려야 생명을 얻을 수 있는 겁니다. Энэ мунхаг гинэн явдлаа орхичиж амийг олж авах боломжтой. 그리고 명철의 길을 행할 수 있는 겁니다. Ингэж ухаарлын замаар явах боломжтой. 그래서 어리석음을 버리고 구원을 받고 구원받은 삶의 올바른 길을 걸을 수 있게 준비해 놓으신 겁니다. Тэгэлэр мунхаг явдлаа орхиод ухаарлыг авч аваад тэгээд ухаарлын замаар тэр амьдрч болох бүх зүйлийг бэлдэж гисэн байна. 하나님이 모든 것을 준비한 거예요. Тэгэхээр бурхан бол бүх зүйлийг бэлдэж гисэн байж байна. 자, 천국도 준비했습니다. Энэ чинь деважигч бурхан бэлдэж гисэн байна. 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니. Та нарт орон байр бэлдэхээр би явнаа. 예수님이 다 준비하신 겁니다. Есүс тэр бүхнийг бүгдийг бэлдэж гисэн байж байна. 스스로 제물이 되셨습니다. Тэгээ өөрөө бас тагил нь болчихсон 피 байна. 흘림이 없은즉 사함이 없기 때문에 당신의 피를 다 흘리셨습니다. Цус урсахгүйгээр нүглийн уучлал байдаггүй учраас өөрийнхөө цусыг бүгднийг нь урсгаж гисэн байна. 성령을 보내셔서 7 기둥으로 교회를 만드셨습니다. Ариун сүнсийг илгээгээд 7 багнаар чуулгана барьчихсан байж. 자, 교회는 저가 세우리라. 그에게 능력이 있다. 이 야긴과 보아스라는 이름으로 우리에게 설명해 주시고 있습니다. Үлэрийн чуулган гэдэг ухаан тэр босх нь түүнд хүч чадал байдаг гэсэн яахан боож гэдэг 2 багнаар бидэнд тайлбарлаад байна. 기둥을 큰 기둥으로 하나님의 교회를 준비해 주셨습니다. Маш том багнаар бурхан өөрийнхөө чуулганыг босгочихсон байна. 모든 걸 준비해 놓고 부르고 계시는 거예요. Ингээд бүх зүйлийг бэлдэчихэд одоо дуудаж байна. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Зүдэд зүтгэгсэд хийгээд хүн дачаа үрсэн бүгдээ над дээр ир. 수고하고 무거운 짐을 지고 살고 있잖아요. Хөдөлмөрлсөн зүтгэсэн хүн дачаа үрчгсэн амьдарч байгаа үстэй. 너희 목마른 자들아 물러 나오라. Зангасан нэг нь наашир ус руу ирэхтэн гэж. 사람들이 어리석어서 목마를 때 물을 먹어야 되거든요. Хүмүүс их мунхаг хардаа ам цангах юм бол ус уух ёстой байхгүй. 근데 코카콜라를 먹는 거야. Гэтэл кока-кола л уугаад байгаа. 그 또 목마르게 되잖아요. Эргээд л ам нь цанган шүү дээ. 물을 생수를 생명의 말씀을 먹어야 되는데 Энэ амийн ус, энэ амийн үгнээс уух ёстой байдаг. 돈 없는 자도 오라. Мөнгөгүй нэг нь чир. 돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라. Мөнгөгүйгээр хурж ирж сүү дарс худалдан авахтун гэж. 모든 것을 준비하신 분이 그렇게 초대하고 있는 겁니다. Ингээд бүх зүйлийг бэлдэжсэн нэгэн урж байна. 근데 안 오죠. Гэтэл ирэхгүй байгаа даа. 정말 그 말을 듣고 돌아보지도 않고 그리고 오지도 않는 겁니다. Энэ үгийг сонсцоход эргэж харахчгүй байна, ирэхчгүй байна. 그 어리석음을 어떻게 합니까? Энэ мунхаг байдлыг яавал дээр вэ? 제가 진짜 그 이 자리에 서서 집회할 때마다 그 너무 안타까울 그게 그 마음에 큰 것이 있습니다. Тэгэлэр энэ газар зогсоод семинар хийх болгон сэтгэл дотор маань тийм харамсал байдаг. 첫째 날은 호기심에 많이 오죠. Эхний өдөр бол нөгөө сонирхсан янз бүрийн сэтгэлээр олуулаа ирдэг үз. 근데 둘째 날이 되면 그 중에 한 3분의 1이 빠져요. 안 와요. За тэгээд хоёр дахь өдөр нь болох юм бол нөгөө хүмүүсийн 3-ны 1 нь ирэхэ болчихдог. 그럼 마음이 상합니다. Тэгэх юм бол сэтгэл их хэмтэрдэг. 아마 예수님도 그런 마음이실 거라고 생각이 됩니다. Тэгэхээр магадгүй Есүст ч гэсэн тийм сэтгэл байдаг бах гэж бодож байна. 그들에겐 들을 귀가 없어요. Тэдэнд үүнийг олж сонсох чих алах. 그 목마름을 물로 채우려고 하는 마음이 없는 겁니다. Энэ цангаага энэ усаар дүүргий тайлъя гэсэн
сэтгэл алга. 다른 걸로 채우고 싶어 하는 거예요. Өөр юмар л дүүрэгчих гээд байгаа юм. 그 어리석음 때문에 그 초청을 거절하는 겁니다. Энэ монхог байдлаасаа болоод энэ урилгаас тэд татгалзаад байна. 이 잔치를 준비하고 많은 사람을 청했습니다. Тэгэхээр энэ их зоогийг бэлдэжгээд олон хүн урьдчилсан байна. 저도 그런 계산을 좀 해봤습니다. За миний хувьд ч гэсэн нэг тэгж тооцоолж үзсэн. 제가 전에 있던 교회가 이제 도시가 한 5만 명 정도 사는 도시였습니다. За миний өмнө нь хамт нөхөрлөдөг байсан ч болгон одоо тэр тосхон нь бол нэг 50,000 гаруй хүн амтай тийм газар байсан. 근데 거기 교회가 세워진 지 25년이 지났거든요. За тэгсэн тэнд одоо чуулган бий болоод 25 жил болчихсон байхгүй. 25년 동안 전도 집회를 한 겁니다. За тэгэхээр тэнд 25 жилийн турш сайн мэдээг тараасан. 아마 5만 명 중에 10,000명은 듣고 갔을 거예요. За магадгүй тэгвэл тэр 50,000 хүн дотроос бараг 10,000 сонсоод буцсан баг. 근데 교회 안에 있는 사람이 1,000명밖에 안 돼. Тэгвэл одоо чуулган дотор үлдсэн байгаа хүн гэвэл нэг 1000 хүн л байна. 10명 중에 9명은 그 초대를 듣고도 거절한 겁니다. За тэгэхээр 10 хүнээс 9 энэ урилгыг сонссон ч гэсэн үүнээс татгалзчихсан байна. 아마 몽골에 복음이 전해진 지 20년이 지났습니다. Тэгэхээр одоо энэ чинь Монголд сайн мэдээ тараагдаад 20 жил болсон 이 байна. 전도 집회를 얼마나 많은 사람들이 들었겠어요. Тэгвэл энэ семинарын үгийг хичнээн олон хүн энэ хугацаанд сонссон байх бай. 정말 몇만 명은 들었을까? 몇만 명은. Хэдэн 10,000 хүн бол сонссон л байж таа. 근데 믿은 사람은 적은 겁니다. Гэтэл тэр дундаас итгэсэн хүн нь цөөхөн байна. 주여 구원을 얻는 자가 적으니까. Эзэн аврагдаж байгаа хүмүүс цөөхөн байна уу? 예수님 아주 적다고 얘기하십니다. Есүс хэлсэн биз маш цөөхөн байна гэсэн. 그러니까 잔치는 모든 걸 준비해 놨는데 그 잔치에 참여하는 사람들은 아주 적은 겁니다. За энэ их цоогийн хувьд бол энэ зоогонд хэрэгтэй бүх зүйлийг бэлдэж гисэн байтал ирж оролцож байгаа хүмүүс нь цөөхөн байна. 방주는 크게 만들어 놨는데 그 방주에 탄 사람은 8명밖에 못 탔잖아요. Маш том бүхээг бол баригдаж гисэн байсан гэтэл тэр дотор суусан хүн нь цөөн буюу 8хан хүн л суусан. 그러니까 우리가 어떻게 해야 될까요? Одоо бид нэр яалтаа вүлээ. 이번에 이렇게 우리 몽골 교회 전체 숫자가 얼마인지 조사를 해봤습니다. За энэ удаа Монголд байгаа нийт итгэгчид хэдэн хүн байна вэ гэдэг судалгаа явсан. 일단 우리 교회에 나오고 있는 분만 모아 보니까 4,800여 명 정도 됩니다. За ямар тач эхний хэлжинд манай жуулганд ирж байгаа хүмүүсийг тоолоод үзсэн нэг 4,800 гаруй хүмүүс байна. 많이 숫자가 늘었습니다. За тооны хувьд нэлээд өсгөн нь бол өсч. 코로나 때요 많은 사람들이 빠져나갔습니다. Коронавигийн үеэр маш олон хүмүүс тасарч гарсан шүү дээ. 그때 우리 교회에서도 한 100명 가까운 사람들이 교회 안 나왔었어요. За тэр үед манай жуулганаас гэтэл бараг 100 гад хүмүүс жуулгандаа ирэхээ болсон. 뭐 우리가 400명 정도 됐는데 100명이 안 나오니까 한 300명밖에 안 남았었어요. 어른들이. Тий 400 гад хүмүүс байсан тийм ээ домчууд маань. Гэтэл дараа нь 300 хүмүүс бараг 100 гаруй хүмүүс нь 근데 저는 байх болсон. 그걸 너무 감사했습니다. Яг би тэр байдлыг хараад би бол миний хувьд үнэхээр их талархсан. 왜? Ягаад 빠져야 되는 사람들이었습니다. хасагдах, гарах ёстой, тасрах ёстой хүмүүс байхгүй. 우리가 꽃을 심으면은 거기에 잡초들이 납니다. За бид нэр одоо цэцэг дарилаа гэвэл хажуугаар нь зэрлэг ургацчихад байна. 잡초 그냥 놔두면은 꽃들이 자라질 않아요. Энэ зэрлэгийг тэр жигт нь үлдээчих юм бол цэцэг ургадаггүй байхгүй. 근데 그 잡초가 빠진 거예요. 사실은 코로나 기간 동안. Тэгэхээр яг үнэндээ энэ коронавигийн хугацаанд тасарч гарлаа гэдэг чинь энэ зэрлэг ургамлууд гарлаа л гэсэн үг байхгүй. 코로나 끝나고 나서 우리 전국 교회 숫자가 한 2,500명밖에 안 남았었습니다. За корона дуусаа зүглаад ирсэн манай Монгол жуулган нийт хүмүүсийн тооныг 2,500 гаруй хүмүүс л байсан. 근데 그리고 지금 2년 지났는데 4,800명이 됐습니다. За одоо 2 жил өнгөрсний хойно харахад 4,800 болчихсон байна. 이제 그 잡초들을 빼고 나면은 꽃들이 잘 자라는 거예요. За тэгэхээр энэ зэрлэг ургамлуудыг сугалж аваад ах юм бол тиймээ тэр цэцэг сайн ургана гэсэн. 하나님의 방법입니다. Энэ бурхны арга шүү дээ. 그런데 우리가 몽골 땅에 몇 명에게 복음을 전했을까? За тэгвэл бид бүхэн Монгол газарт байгаа хэдэн хүндэн сайн мэдээг тараасан бол? 한 10배 정도 전하지 않았을까? 여기서 4,800명의 10배 정도. 4,800 хүнээс нэг 10 дахин их хүмүүст бол энэ сайн мэдээг тарааж үтсэн баг. 그죠?
우리 교회 우리 복음 말씀을 들은 사람이 한 몽골 전체에 한 5만 명은 될 거라고 생각합니다. Тэгэхээр ойролцоогоор тооцоолоход игсэн манай семинарыг сонсож үзсэн хүн Монголд нэг 50,000 гарчим хүн байх болов гэж бодож. 그 10분의 1 정도가 지금 남아 있는 거예요. Тэр дотроос 10.1 л үлдэж игсэн байна. 그럼 어떻게 해야 될까? Тэгвэл одоо яах вэ? 우리가 10만 명에게 전하면은 Бид нэр 100,000 хүнд тараана гэвэл 10분의 1이 남는다 그러면 10,000명이 남겠죠. 10.1 нь үлддэг юм байна гэж үзэх юм бол 10,000 хүнтэй болчихно. 우리가 50만 명에게 전한다면은 5만 명은 남겠지. За тэгвэл бид нэр эндээс 500,000 хүнд сайн мэдээг хүргэнэ гэх юм бол 50,000 нь үлдчих нь үстэй. 우리는 더 많은 사람들에게 기회를 줘야 됩니다. Бид нэр илүү олон хүмүүст энэ боломжийг олгох хэрэгтэй. 많은 사람을 청하였더니 그랬잖아요. Олон хүнийг өрсөн гэж байгаа. 그 중에서 일부는 거절하겠죠. Хав тэр дундаас хэсэг нь үүнээс татгалзна үст. 그러나 또 어떤 사람 그 중에 아주 작은 수는 그 초청을 받아들이고 그 잔치에 참여하게 될 겁니다. Тэгэхээр тэр дундаас зарим хэсэг нь цөөн тооны хідэн энэ урилгыг хүлээж аваад энэ их цоогонд оролцох болно. 자, 우리가 할 일은 뭐겠어요? Тэгэхээр бидний хийх ажил нь юу ах нь вэ? 하나님의 천국 잔치에 참여할 수 있는 기회를 더 많은 사람들에게 주는 겁니다. Бурхны Тэнгэрийн хаанчлалын энэ их цоогонд илүү олон хүмүүсийг оролцож болох тэр боломжийг бид нар өгөх хэрэгтэй. 자, 누가복음 15장 보겠습니다. Луг 15 дугаар бүлгээс бүгдээрээ нэг хараатгая. 누가복음 15장 1절입니다. Луг 15-ийн 1-р ишлэл байна. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 Та тур хураагчд ба нүгэлтнүүд бүгд түүнийг сонсохоор ойртцооход. 자, 세리와 죄인들은 그 처음 초대 초청장을 받지 못한 사람들을 말하는 겁니다. Энэ дээр та тур хураагчд ба нүгэлтнүүд гэдэг нь анх өргөдөж чадаагүй байсан хүмүүсийг хэлээд байгаа байхгүй. 근데 처음 초대장을 받았던 바리새인과 서기관들이 원망하면서 말하는 겁니다. Тэгтэл эхэнд өргөцсөн байсан нөгөө фарисеучуд хуулийн багш нар дургуйцсан дүнгнэлдэж ингэж хэлсэн байна. 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다. Энэ хүн нүгэлтнүүдийг хүлээн авч тэдэнтэй хоололдог. 그래서 예수님을 미워하기 시작한 거예요. За ингээд Есүсийг үзэн ядаж эхэлсэн байна. 자기들은 의롭다고 생각하거든. Энэ хүмүүс өөрсдийгөө бол зөвхт гэж бодоод байгаа байхгүй. 그리고 예수님이 이렇게 말씀하십니다. За тэрний ард Есүс ингэж хэлсэн байна. 양 100마리 중에 한 마리를 잃어버리면 그 한 마리 양을 찾기 위해서 찾아다니지 않겠냐고. 100 хонтой байжсэн чинь нэг хонь алдчих юм бол тэр хонь олж автлаа хайхгүй гэж юу. 찾으면 얼마나 즐거워하겠냐고. Тэгээ тэрийг нь эргүүлээд олоод авчих юм бол тэр хүн хичнээх баярлах вэ. 그 100마리의 잃은 양의 비율을 한 마리 잃은 양의 비율을 예수님이 그때 말씀하신 겁니다. Тэгэхээр нөгөө нэг алдагдсан хоньны зөвөрлийг яг энэ үед Есүс хэлсэн байхгүй. 죄인 하나가 회개하면 회개할 것 없는 의인 99을 인한 기쁨보다 더 기뻐하느니라. Тийм ээ, гимсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт тийм ээ гимшиг шаардлагагүй 99 зөв түнээс ч илүү их баяр хөөр байх болно. 그 하나님 마음이에요. Энэ бурхны сэтгэл байна. 하나님은 모든 잔치를 준비하고 더 많은 사람들이 그 천국에 들어오기를 원하시는 겁니다. Бурхан бол энэ их цогийн бүх зүйлийг бэлдэжгээд илүү олон хүмүүс энэ их цоогонд ирж оролцоосаа гэдгийг хүсэж байдаг. 그리고 8절부터 10절까지는 이른 드라크마의 비유를 해주시죠. За тэгээд 8-аас ахуулаад 10 дугаар ишлэл дээрээс харуул драхма гэдэг нөгөө гээгцэн зоосны тухай хэлж өгсөн 그 байна. 당시 드라크마는 이 혼인을 약조하고 그 혼인의 약조의 증표로 줬다는 말이 있습니다. За тэгэхээр энэ 10 мөнгөн зоос гэдэг байгаа энэ драхма гэдэг нь хэрв сүү тавьчих юм бол сүү тавьсныхаа хариу болгож тийм ээ баталгаа болгож өгдөг байсан зоос гэдэг. 근데 그 드라크마 하나를 잊어버린 거예요. Тэгсэн тэр зоосноос алдаж гисэн байна. 이제 자신의 남편을 맞이할 때 기쁨으로 그걸 다시 보여줘야 되는데 그걸 잃어버린 겁니다. За өөрийнхөө нөхөртөөгөө эргээд уулзах үед баяр хөөртэйгээр нөгөө зоосоо харуулах ёстой атал нэгийг алдаж гисэн байж. 근데 남편이 언제 올지 몰라요. Гэтэл энд нөхөр нь хизээ ирэх нь мэдэгдэхгүй. 이제 그 이스라엘의 결혼 예식은요 날짜를 정해놓고 결혼식을 하는 게 아니래요. Тэгэхээр Израильчүүдийн энэ хормын ёслол гэдэг нь
тэдний өдөр гэж товлжоход хурим найраа хийдэг юм биш гинэ. 그러니까 약혼을 해놓고 그리고 결혼식이 언제 될지는 그 남편의 부모의 아버지의 결정에 달려 있다는 겁니다. За тэгэлэр сүү бол тавьчихдаг. Сүү тавьсны дараа яг хурмын найраа хизээ хийх үү гэдгийг тэр сүү залуугийн эцгийн шийддэг гэж. 만약에 그 드라크마를 잃어버린 상태에서 남편이 오면 어떻게 해요? Нөгөө зоосоо алдчихсан байдалтай байхад нь нөхөр нь хүрээд ирвэл юу болох вэ? 그러니까 찾아야 되는 겁니다. Илэрээр да тэрнээс өмнө олж авах ёстой байх. 등불을 켜고 등불을 들고 다니면서 샅샅이 다 찾는 겁니다. Нөгөө дэнлүг асаачхал энэ тэндгүү нэгэнгүү хайж үзэж. 등불은 기름이 부어져야 되죠. За дэнлүү асаахын тулд тос тэр дотор цутгагдах хэрэгтэй. 이 드라크마 비유는 성령 하나님의 마음입니다. Тэгэлэр энэ зоосны зүйрлэлээр ариун сүнс бурхны сэтгэлийг илэрхийлж байна. 집안 샅샅이 뒤져서 드라크마를 찾아내는 겁니다. Гэр доторхыг нэгэнгүү нэгжиж хайгаад энэ алдагдсан гээгцэн зоосоо олж авч. 죄인 하나가 회개하면 하나님의 사자들 가운데서 기쁨이 됩니다. Нэг нүгэлтэн гимшүүл бурхны тэнгэр элснээр оршиход баяр хөөр болно. 자, 처음 이런 양의 비유에서는 목자이신 예수님의 비유입니다. За тэгэлэр эхний нөгөө алдагдсан хоньны зүйрлэл дээр онцон болох Есүсийн зүйрлэл сэтгэл байна. 성자 하나님의 마음. Тиймээ хүү бурхны сэтгэл байна. 이 드라크마 비유는 성령 하나님의 마음. За энэ гээгцэн зоосны зүйрлэлээр ариун сүнс бурхны сэтгэл гарч байна. 그리고 마지막 그 탕자의 비유는 성부 하나님의 마음입니다. За нөгөө гэрээ орхин гарсан хүүгийн зүйрлэл дээр эцэг бурхны сэтгэл гарч байна. 죄인을 얼마나 기다리고 계시는지. Энэ гим нүгэлтнийг эргэж ирээсэй гэж хичнээн харж хүлээдэг байна. 그 아들을 기다리는 마음으로 죄인들을 기다리고 계시는 성부 하나님의 마음을 말해주고 있는 겁니다. Нөгөө хүүгээ харуулдан байгаа эцэг хүний сэтгэлээр гим нүгэлтэн өөр дээр нь ирээсэй гэдгийг хүсдэг эцэг бурхны сэтгэлийг үгээр илэрхийлж байна. 하나님은 오직 천국 잔치에 얼마나 많은 사람들이 참여하느냐 그것이 관심이 있는 겁니다. Үлэр бурхны сэтгэл бол зөвхөн энэ Тэнгэрийн хаанчлалын их цоогонд хэр олон хүмүүс ирж оролцох вэ? Дүүнд л анхаарлаа хандуулж байна. 그 하나님의 마음과 같은 마음이 있는 사람을 하나님은 쓰시는 거예요. Тэгэхээр бурхны энэ сэтгэлтэй адил сэтгэлтэй байгаа хүнийг бурхан хэрэгэлдэг байна.